Predstavljamo PVC stolariju firme Talaris. Sam kvalitet PVC stolarije se potvrđuje dugi niz godina unazad, tako da polako, ali sasvim sigurno preuzimaju vodeću poziciju po kvalitetu, dizajnu i ceni pri ugradnji stolarije na stambene i poslovne objekte. Prozori napravljeni od PVC materijala sasvim sigurno mogu trajati dugi niz godina i to bez vidljivih promjena i nedostataka. U našoj ponudi nalaze se elementi izrađeni od PVC-a i aluminijuma, i to prozori, klizni mehanizmi, balkonska vrata, ulazna vrata, roletne, komarnici, podprozorske daske i okapnice. Talaris PVC prozori i vrata izrađeni su od poznatog nemačkog trokal profila, za koji sasvim sigurno možemo reći da zadovoljava sve vaše kriterijume i odlikuje se visokim kvalitetom. Talaris PVC stolarija ima usklađen dizajn, veliku funkcionalnost, kao i odličnu zvučnu i toplotnu izolacionu moć. Trokal profili mogu se izrađivati sa 5 ili 6 komora. U njih ugrađujemo niskoemisiono staklo Guardian, koje može smanjiti utrošak energije za skoro 40%. Na našoj stolariji ugrađeni su nemački Winghaus sokovi, koji su se pokazali kao veoma trajni i kvalitetni na tržištu. Ugradnja PVC prozora i kompletne stolarije je obezbeđena svakom našem kupcu, a obavljaju je profesionalni timovi montažera sa dugogodišnjim iskustvom u svom poslu. Saznajte više na našoj web prezentaciji www.talaris.rs ili nas posjetite lično i upoznajte naš prodajni asortiman PVC i aluminijumske stolarije. Dobrodošli u Talaris.